جرونهیا کردستانی جه روجاوی کردستانی دما خوش به بینرین هجا ایرو یک تیرمه 2026 و روجا چهارشنبه اما جوار بلتن دانی ساعت 7 پیش کش بکن لپشتی به ناو بره. جاری که دما خوش به بینرین هجا دو و هر کسی بهیز به لتلحصل و تلحرانین کو همون اشتاجین و کردن چه قومی اشکنجه لدایکین کرد هاتا کرن و گلی جوان هاتن رواندن دایکا فایزه همکی آقا کو هاتی اشکنجه کرن راستیا وی بویریم جه کانال ما رونهی تیویره ود بیجم او اشکره دیگه کو کومن امشات و حمزات ایریشی وان کرنه او اشکنجه کرنه جوان گرتنه او مالین وان تفده ویران کرنه فایزه حمکی آقا جنا کرد آکو به دست هزن حکومت دمکیه سوریه هات اشکنجه کرن. جنا کرد آکو داخوزا دستورا لگرینا لماله کر خوین جروی و آنین خواره. فایزه بخواه به راستی جروناهی تیویره اشکرت کرد. اعتدون الماء مخصتن والبروي مخصتن وبروي من زنبي خدتنا يا أرينا جنون أول إرهابينا دو بدهان جه اندام هزن اولهیا گشتی ین گریدای حکومت دمکی دورا تلحاصل و تلعرانه گرتن. دوی سرده گرتنه ده جوان کرد لتلحاصل و لتلعرانه به اشکنجه و گفا چکه هاتن گرتن و چارن و ساوان نایزانین. ده إنسان ده شخص برن تلحاصلي سه وتلعرانه شيء يعني المجموعة خلينا كن ده إنسان شخص برن بنجي صورة أمور هاتن مالی مگیش کندن آب گیش کندن به سرح منو خوشکی مخستن دستی من گوشتی خگی در کتیه و جاوی من سری من اشکاندن و البرای مخستن و اغموله و هاو شیر را کرنا سیاره حمکی فواز آب من کتری سلح دوغی سلح سری برای مخستن برای من اغمو و ناب هفته و را کرنا وانی خواه و هاو برن دایکا کرد ناسنامه ایریشکاران جی ود بیجه و راست ناوی کومن به ناوی عمشات و حمزاتی نزمان ولی شيء هم نغازن وانا هاتن اعتدون الماء وروبي دمر شرود كانوا هاتن مختار نطلب غنين انه ور اعتداء مالي ما فتشن نا مختار هات نا غاني هات جل ما دخل الشيخ سعيد خكري الشيخ سعيده جم نظام بو وعادي خكي خرجين جامعتي دولة دا ونهاني خكرنا تيفونو اتانيو ماليشي انا عمشاتنا ارينا عمشات تين تهديد تين ما مدرسة مديرة ما بو مدرسة ام دارس عندن البركة موجود بود الحاصل دان هاني او كرنا مختارة ام نبي مختاري تخاذن ونبي تخاذن دیمنین کو بلا بونه ده تنیشاندان کو به اپراسیون که برخصن کری ایریش لدیجی مال جوانین کرد هاتی آماده کرن او بوی رپیک هات فایزه یا کو هر تشت بچاو خودی تیه دوزا بردانا برای خود که کود بین اشکنجه ده هاتی رواندن ام لا عبد بن اوي رئيس ام براي خد خوزن براي ما اي سبب برن جنب براي من شاش سيوستي ويدانا هاتن اعتدون العاجي وني كاتش خاكي سرقوتن كفشي بوريا من شملي من جيدوني بوريا من جيد دوني اشكاندن مجلو اشكاندن براي من دخل دجن تليفون برن مال دا خرجها بو برن بدل جي برن هاتن اي سبب جدا نهب جيد دولت تلحاصل و تلعران چندین جاران بونه قربانا تبلهویا لسوریه سال 2013 کمکوژیه که مزن به پلانا دولتا ترک و رژیما بعث هاتیه سریوان و ایرو روژی دیسا دبن بارکی گران و ترسه که مزن ده روژین خودر باز دکن. مجلس سوریا دموکراتیک مسدی بویرین لتلحاصل او تلعرانه شرمزار کروگوت اف کریار گفین لآشتیا جواکی دخوا هر وقت داخواست کرکو لی پرسنه که سربخوا بیوکرن او برپرسیارین وان بویرانجی بین جزا کرن ریک خسن و تفگرین جنان لحسه که تلتمر زرگان دربیسی او کوبانجی ایریشن لسر جنان شرمزار کرن او دوزا جزا کرنا سوچداران کرن
بویرین کو دولت الحاصل و تلعران رودان لقضا سیاسی و جواکی یا رجاوای کردستان سوریه دنگ ودایه وکی بویرک شرمزاری تپلناسه کرن. مجلس سوریا دموکراتیک سردگرتن و گرتن و بنپیکرن لت الحاصل و تلعران شرمزار کرن و پشتراس کر کو افری کار گفل آشتیا جواکی دخون و لدیجی داخوازن بیواجویا و گوهیزن. مسد خوست کو همو بنپیکرن ورن راوستاندن گرتی ورن بردان و لی پرسینه که سر بخو وره وکرن داکو برپرسیارن وان بویران بین جزا کرن. مسد دست نشان کرکو او کریارن با آرمانجا کوجبر کرنا بدار زوره و گوهرتنا دموگرافیک قبول ناکه و دوید دولتک لسر بنگه قانون عدالت و هفپاریا نشتیمانی آوا ببه. مجلس جن آ پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدیجی به داخویانی که چاپمنیه الوستا خل برانبری بویرن لتلحاصل و تلعرانه و به تایبتی دزدریجیا لجنان نشان دا. جن یا پارتیا یکیتیا دموکرات پیدا همو ایریش و بن پیکرین کولیدیجی سیویلین کرد تین کرن بتوندی شرمزار دکن دنا وان ایریشان ده ایریشن لسر جنان و کال و پیران هر وها گرتنا جوانین کرد لتلحاصل و تلعرانه تبي لهفكرنا لسر وجرا بنابرا لهري من خوين رسن نتني ناي قبول كرن ام دبينن كو اف بوليتيكا نيزيكاتيا كو ام وجن ام بشجرتيا جني قول تلحاصل وتلعران إيرورو هاتني إهانة كرين هاتني خسن هاتني إشكنجي جبرجو دفاع ما في خدكن دفاع خورتي خدكن زاروكي خدكن لا خدكن إيرو وجن ام جي بشجرتيا واجنا حكومتها دمكي جو مري با انتهاكاتها بسكنن وبا انتهاكاتها نهيله بردوام بب أو شيء بب أو بيشيا بجري جبرجو ام جن ام دعوة هبونا خدكن دعوة زماني خدكن دعوة ناسنامة خود کن کی جاجن به فرق تن جمع با بویرا چی بویم شرمزار دکن و ام وک مجلس جن دعوت دکن جو ما في بان كساورين دار خستن جبر اتفاقية جو هاتي تشكرين سر اساسي جو ما في مروفا وري باراستن ريشين سر دهول سر لتلعران وتلحاصل تشيبوي سر جناب سر جوانا وسر قالات تشيبوي سر مروفان تشيبوي ام شرمزار دكن وام لتنشتاویه که لحسکه تلتمر زرگان دربیسیه و کوبانه ریخستنین جنان دزدریجیا لهمبری جنان کولت الحاصل و تلعران رودایی شرمزار کرن و آن داخواست کر که ابن پیکرن بین راوستاندن و برپرسیارن وان بویران بین جزا کرن. ده بشفجی لباجارن رجاوای کردستان خوپیشاندان هاتن لدارخستن و بشگیریا شینین تلحاصل و تلعران هات کرن. بله بینرین هجاب پشتی دو هف بویر آل تلعران و تلحاصل رودان ایدی لسر آستار روشاوی کردستان برتک هر کچون زیده تر بوند وان کلیان داشی لناوا قامشلوم چالکین جبو شرمزار کرنا وان بویران تین لدار خواستن و چاگهانه ما جودی علی بمرم آماده امی هول بدین هرسا لروشاوی کردستان بطیبت لباشر قامشلو لدجیم وان بویرین کو ریدانه بریا جودیم بو بینرین هجارا پار و بکن جودیم دمات خوش بم و بطیبت مگوت پشتی دو بویر قومی لگلک دورین روشاوی کردستان چالکی هاتن لدار خستنها لقامشتو روش بچاویه بطیبتی برتکین کل ناوا قامشتو دردی کبن بله سردار دماتا حمود تماشاوان خوش به جخوا بویرا دو کت العران پیک هاتیه همان دمدت الحاصل جی ینگریدای حلبه کو کرچی لوی دارید منن مخابن یعنی هر جا راستی ایریشانتن راستی آستنگیانتن هر داوی کو دو خواستن و کرنج یعنی گندن و در دورانا دور پیچ کرند همان دمدا زیده 15 جوانن جوی دارین کرد گرتن اف بو جهه برتکک مزن به تایبت پشتی کو دیمنه و جناب ناو فایزه بلابوی کو لیدان لیکربون تایبت کومن حمزات و عمشاد کومن حکومت شامه کو ایرو روج حساب جواناین خواستنج بو ویجی جدو ایواری دا لهر دبر رجاوی کردستان خلق داکت چالاکیان وکن هاوجی لپی مدبینن دی ساجی لباجار قامش لو پیش ناوند دا چاندونر یا محمد شیخ و نها چالاکی یک جالیه گل و تل درستنش خو بلکه ناون هجمار کیم دبنج بر نو کوم دبن هین و دست به بکیه بریا
به چالاکی دست به بکشش خال جم کنگرسار یا تاخا عنتریجی لو دره داخویانی کاتا داین وسبه لناوند پید مجلس جن آپید داخویانی دان یعنی برتکه که مزن جالی گلو بطایبت جنان و درد که وز نهاد خوازم نرینا دایکه که بکرمیاد کرم که و داره دست به که دمات خوش به اف بویرین کل دیجی کردان لجهن حکومت شامل و داره کرود دن بطایبت دستریجیل دیجی دایکه هلوست ولی هم بری ویک چیه دوش خواه بویر درنگی شوی چه بو جبو ویناجی هلوستا خواه پیر شباب ما خورت ما قیزی ما جوان ما هاتن او عاجز بونا خدا خویا کرن جدود دکلیان و دفوریان دو گوجه کنگی بسبه ام بیجن انو اف دسته گودریجی دایکا ما تمن مزن بویه تلحاصری و تلعرانی بخوینا شهید هاتی رزگار کرن ملت می کرد لویده که دست درجی گوله به ام قبول نکن ام د بیژن ام بشکی جسوری نه اندیماج د ارتام ود چه بویه ونه اعتذار خوش ملت کرد بشکل کی فرمی ام مزنه ود خوازن گو اعتذار خو خوازن او کسایت اگو دست خود درجی دایکا کرد کریه ام جزا جد خوازن ام دخوازن وی جزا بکن جبو ویجی ام تجاری قبول نکن دسته گو دریجی دایکا دبه دریجی بچوکا دبه دریجی مزنا دبه دریجی خورتا دبه دریجی قیزا دبه دریجی دایکا دریجی محمد دبه او پوری کچکه می گو قصاندن او کچکه منی گو قاطع سیاد ورکرن محکمه دوری دبه سروی آوایی چه ببه گونه زیگبونا وانا جمار وک ملت کرد بویرنگیه برچاوی دنیا و عالمیه برا خودی دمیر و وجدان در کفن اف جرائمی گوچه دکن بداوی بکن و حد کی جوار دینن وقتی گو حد جرنه دانین لهمبری ویناجی ام جی تیرا خو ام کارن کینو نفرتا ما هی گو ام بدست خو حقی خو بستین جبرگو اراده ما سر حمت اشتیرای کرامت ما سر حمت اشتیرای ام قبول ناک تجاری دای که ما دست درجی لوا بکرن سپاس بو پیام بله سردار اشقان ها چالاکی ایدی ملت ایدی کوم دبات خواستم هنی که سر دیمان جی نهال لبه داره سلوگان کوتن آویتن بتایبت جن جیانا آزادی به گوتنه کو دیساجی دستریجیال دجی جنا کرد لدجی حمو جواکه یعنی پیام وان اوا کو ایرو انتگراسیونک چی بیا لحتى نهاجي لهرمن كردان كود بن سرواريا حكومات الشامدانه لو داري او لهي تنيا قال كسن كو تشاف لبونجي فكرن جوهارن خو بشتي في انتجراسيونه بشتي بويارن بفيرنجي دبنن براستي باش فبدگرن ازها بكار بمنارينا كدجي شوارا بگرم هاگر با خبن مرحبا قالي كرم كيف دار اسمه ريبورتاج كات تشد بيجي باو بياري قربي وري في دار بيشيا كاميرا عربي يعني بالنسبة اللي صار حادثة العلم يعني هي الحادثة يعني مو بس لأهل طبعا هي ضربة لجميع أمهات الكرد مناطق الشهبة ولمناطق عفرين ومناطق الوجافة بشكل عام يعني من قبل اعتدوا على رفيقة بالشماصوت بحجة انه هي عسكرية بس هاي الأم ما هي عسكرية يعني هاي الأم مدني يعني لا شايل سلاح ولا شايل شيء ولا معتدي على حدا يعني بتمنى من الحكومة السورية محاسبة الأشخاص اللي اعتدوا على الحج المتواجدة بتل العرم ويوقفوا هذا الشيء يعني الاعتداء لازم ما يتكرر واتمنى من الشعب الكردي بشكل عام انه كمان ما يسكت على الشغلات يعني يكون جاهز لظهر الكل. بله سردار افجی یک جوانج بکاتی عرب و کوب طایبت هلوستا خوال همبری افویرا کل دیجی جنا کرد هاتیا کرن ویجی هلوستانی شاندان او جی و اف دایکا کنها آخفی جی بید بیجن کو ام نبویری یکمینه بویرین کل شغ مقصود چیه بونی آویتنا جنین کرد پشتی کو شهید بو دهمان دمیدا قد کرنا گولین جنان جنین کرد یه پجید همان دمیدا افویرا دست دریجیل دیجی جنا هاتیا کرن به ام نبویری كمينة دفي كسن كوفان بيران دكن حكومات الشامية يا إيرو كو دبيجا از حكومتها كي لفي دارمت بجد دفي أف كس ورن محاسبة كرن بطيبات كسي كوفا بيرا بيكتينن حسب جوان ورا خواستن أو بفي أرمانجا إيرو روجدات كفن قادان ونهاجي بالسلوغانن كو جنجيان آزادي سجلك سلوغانن دن هلوست قول همبري أف بيرين نشان ددن. بله جودي علي نشاغانا ما
ji ber navanda ciwanan agahiyên têkildaran wan bijin hêrsa xelkê me ye li wiriya têkildarî ev bûyera ku li Tilheran û Til Asilê çêbûyî bi me û bibîneran re par vekir jûdî gelek gelek spas ji bo van agahiyan û peyamên ku te û mêvanên te ragihandîn. Berê bînerên hêja ji doh ve piştî ku bûyerên ku li herêmê Rodan êdî li ser asta Rojavayê Kurdistanê bi taybetî çalekiyên cor be cor hatibûn li darxistinê ji xwe têkildarî vê yekê me xwestem hinekê agahiyan bu bînerên hêja re par ve bikin dîmen û bertêkên heyn bêrên li ser ekranan û bêjin ev bûyer bi şevê dîne snûrdar nema îro jê di heman çarçoveyê de hêrsa xelkêm li Rojavayê Kurdistanê hebû. Êdiyen bi nûçaxa xwe dirêzê de dewam bikin ku ev jî hema têkildarî mijareke bi vî awayê ku destesarkirina milkên sivîlan û ferzkirina xerecan li Efrîn û gundawarên wê berdewam dike. Xelk Komîteya Aboriya Girêdayî Komên Girêdayî Dewleta Tirkiye û dibin sîwana hikûmeta demkî de ji vê rewşê tewambar dikin. Komên Girêdayî Tirkiye erd mal û dikanên welatiyên Kurd bi zorê hatine koçberkirin hatine desteser dikin. Rêkxistina mafya mirovan ya li Efrînê diyar kir ku ev kom bi gevxwarinên pereyên ji 1000 heta 10,000 dolarî ji xelkê distînin. Her wiha carinan heta jê 5 nirxê berhemên wan dixwazin. Gelek xelkên ku vê dawiyê vegeriyane diyarkirin ku hikûmeta demkê heta niha nekarine van binpêkiriniyan snûrdar bikin. Li gorê rêkxistina mafya mirovan a Efrînê berdawamiya van binpêkirinan hiştiye bi sedan malbat ve negerin malên xwe. Komîteya Koçberên Req û Girêspî hejmara malên ku hatine wêrankirin rastî dizî û xerabkirinê hatine jî eşkere kir. Di heftê Hezîranê de di navbera parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed, fermandarê hêzin ewlekariya hundirîn Mehmûd Xelîl û hejmareke Rûspiyên Kurd ên li Reqê û parêzgerê Reqê Ebdurrehman Selama ve ji bo dîtina çareseriyeke têkildarî koçberan civînek hate li darxistin. Di vê çarçoveyê de Komîteya Koçberan Reqa û Girêspî hate avakirin. Komîteyê got me 1159 navên koçberên Reqê û 1118 yên koçberên Girêspî qeydkirine. Li gorî vê yekê jî malê 183 koçberên Reqê hatiye wêrankirin. Yên Girêspî jî 219 mal jî wêran bûne. Komîteyê diyar kir ku tevî sozên parêzgerê Reqê heta niha tu encam derneketê û ev mijara vegera koçberan hîna sernesekiniye. Li gorî agahiyên ku ji me re hatine parvekirin dê piştî du rojan careke din Komîteya Koçberên berê xwe bide Reqê û hevdîtinê bi parêzgerê Reqê re pêk bîne. Berî demekê cîgirê parêzgerê Hesekê û berdevkê tîma serokatiyê ya hikûmeta demkî Ehmed Hilalî gotibû wê di yekê tîrmeyê de ava stasyona Elokê bigêje bajarê Hesekê lê vaya îro yekê me heye û av hîna nehatiye Hesekê. Berî demekê Hilalî gotibû ku xebata di stasyonê de têne kirin û wê yekê tîrmehê bi fermî av were berdan û bigêje bajarê Hesekê. Lêbelê heta niha jî av negihiştiye. Stasyona Elokê ji sala 2019 ve ji kar sekiniye û bêtirî milyonek nîv mirov ji hingê ve bê avin û bi riyasarîcan ava xwe peyda dikin. Li Parêzgeha Hesekê di çarçoveya pêkanîna xebatên entegrasyonê de civînek hate li darxistin. Di civînê de xebatên stasyona aviya Elokê hate nîqaşkirin, beşdaran teqeskirin ku hewldan têne kirin da ku çareseriyeke demdirêj ji bo avê were dîtin. Parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed di çarçoveya şopandina pêkanîna xebatên entegrasyonê de civînek pêkanî. Nûreddîn Ehmed bi serokê Komîteya Entegrasyonê ya Wezareta Enerjiyê Xalid El-Gazî, rêveberê giştî yê saziya aviya Hesekê Ferhan El-Ewîz û berpirsa Komîteya Entegrasyonê ya di rêveberiya Xweser de Dr. Jiyan Hesen re civiye. Di civînê de li gorî planên bicihanîna mekanîzmaya
تمامکردن انتگراسیون کارمندین ریوبریا آوی و ریوبریا چافکانین آوی هات نقاش کرن. هر وها بجداران مجارا راکرنا دزدریجی و بمپیکرنین لسر ستاسیون آوا علو که جی نقاش کرن. دوان روژین بوری ده پراخفتن لسر شروان کرد هاتن کرن دما بری ده بکو دما بری خدابون هریما نبکا بو پروردهی گلک شوروین جور بجور هاتن کرن که خود گراوی ده بجدار شرکی دن بینای کرن لیبلی ایرو شروانین لیواین ینقامش دو وگریان هریما خواه. اف دیمنین شروانین لیوایا قامشتوی ده ریا وگری دنه. بری نهاد چوبون هریما نبک آشامی دا کو لسر ریزکنامه ارتش بین پرورده کرن. پشتی کو او قداندن جاره کدن وگریان روش آوا او ده لحریما خواه ارکا خواه بجهبینن. قامشلو! قامشلو! بیجی سارک آپو! بیجی سارک آپو! بیجی سارک شاپو! بیجی سارک آپو! یک جگاوین سیاسی ین هری سرکت پیواجویا و گوهستنا سوریه ده قدیایه سروک حکومت دمکیا شامی احمد الشرام ناوی هفته اندامین جبو پارلمانتویا دمکی تاین کریا اشکره کر بوی آوای پارلمانتویا جد 110 کرسیان پیکت تمام بویه لیبلی رخنین لسر تمثیلیتا گلی کرد نبونا سویدیان او جبو پارلمانتوی او پیواجویا هلبجارتن دروژوی ده هیناجی خود گیره. پیواجوی آواکرنا پارلمانتوی دمکیا سوریه به تعیین کرنا هفته اندامان جاری سروک حکومت دمکیا سوریه احمد الشرع و گهاشتی قوناغ خیا داوی. جه 210 پارلمانتران 127 اندام مجلس گل پیواجوی تعیین کرنا بریان هاده هاتبون دیار کرن. دگولانه ده تعیین کرنه لپاریزگاه حسکی جی پیک هاتبون. 3 کرسیین کو جبو سویدای هاتنه بقتاندن جبر فکارن اولهیه هینا نهاتنه داگرتن. کمیته بلند آدادوری یا هلبجارتنن پارلمانتوی که به حکومت دمکی و گریداییه راگهاند که رونشتنا یکم پارلمانتوی و 6 تیرمه ورل دارخستن. دنابا کسین که هاتنه تعیین کرنده 15 جن هنه. به وی آوائی هجمانا گشتیا پارلمانترین جن این لپارلمانتوی دکهیج 21 کان. لیبلی پیواجوی آواکرنا پارلمانتوی جی دبن لیکولینه دیا. ریوبران درباره بلاف کرنا اتنیکی و اولی یا اندام تعیین کری ده آگاهی پارو نکرن. هرچند رخنه لسر هجمارا کم آکورسین کوج کردان راحتن بقتاندن دوام دکن جی راستیا کو سویدا هنجی ده پارلمانتوی ده نای تمثیل کرن جی بوی مجارانی قاشه. جیگر نونر تایبت اینتوی نیگبوی جبو سوریه گلادیو کردون فکارن خواه لسر درنکتنا آواکرنا پارلمانتوی آنی زمان. گلک رخصنین مافین مروان این سوریه داخیانی که هفش و شاندن و هشیاری دان که ریبازا هی یا هلبجارتن و تعیین کرنه دکار سرخوبونا پارلمانتوی و پررنگی سیاسی قلز بکه. ده داخیانی ده بانگا تمثیلیت که خورتر آجن، کردان و کمین جواکی جدا لوالید هات کرن. پارلمانتوی لگوری دستور دمکی که ده آدار 2025 ده کت پراتیکه هاتی آوا کرن و ارکن خواهین قانوندانینه حتی که دستور که دائمی وره آماده کرن و هلبجارترین گشتی ورن ندار خستن بدومینه. بری بینرین هجان هاجمین و چیکا بالکشا که راستیا دولتا ترکیه نشان ده بینن لسر اکرانان کم 15 سالی بوده ماهات رواندن حال ترکیه به سوشداریا تکیلداری مرنا 3 لشکرن او به گفا جزای مؤبد را روبرویه ام قالا دوسیا زاروک جحسه که حسین محمد کو دیسا بویا مشاره نقاشه دیکن. لترکیه حسین محمد یه لگوری بلگیم فرمید سال 2022 ده دما رواندن 15 سالی بو به دوسیا که گران جزایر روبرویه. لگوری نوچار روشنامه یعنی شام محمد بری جعالی چتین دولتا ترکیه و جبو فیدیه هات بو رواندن. پشتی که فیدیه نهات داین او را دست ترکیه هات کرن اونها لگرتگاه اولهیا بلند ارزینگانه تیرا گرتن.
دادگه وی به سوژداریا تێکیلداری mirina sê leşkerên Tirkiyeyê tawanbar dike. Di destpêkê de bi esasgirtina agahiyan hate îddiakirin ku Muhammed temenê mezin bûye. Lê parêzgerên wê jî belge pêşkêşkirine û gotin di dema bûyerê de ew tenê 14-15 salî bû. Parêzerên her wiha daxwaz kir ku ji serfermandariya artêşa agahiyên têkildarî revandina Muhammed werin xwestin lêbelê ev daxwaz bê bersivma. Li gorî agahiyên hatine belavkirin, danişîn biryara ya dosyayê di duyê tîrmehê de bêlidarxistin. Îro li Herêma Kurdistanê parlamentoy ket betlaneyê ev parlamentoya ji roja hatî hilbijartin ango ji 2024 ve tenê carekê civiya bû di wextekê ku hikûmet nehatiye avakirin de yeneke û nifşê nû li rê û rêbazên nû digere di vê çarçoveyê de gelek xalên lihevkirinê di navbera her du aliyan de eşkere bûn li gorî agahiyan her du alî amade ne hevpeymaneke siyasiya stratejîk îmza bikin. Kanala NRT ya nêzîkê tevgera nifşên nû ye gelek xalên lihevkirina di navbera Yekîtiya Niştimanî Kurdistanê yeneke û tevgera nifşa nû de belav kir. Li gorî agahiyên hatine belavkirin her du alî dê hevpeymaneke siyasiya stratejîk îmza bikin. Ev hevpeymanî bi armanca vegerandina hevsengiya siyasî û bêhêzkirina rola parlamentoya Herêma Kurdistanê tê amadekirin. Di nava xalên sereke yên lihevkirinê de amadekirin û pejirandina pêvajiyên qanûnî, serrastkirina qanûna heyê, betalkirina biryarên ku li derveyî parlamentoya hatine derxistin û çêkirina qanûnên ku debara welatiyan baştir bikin cihdigire. Li gorî belgeyê her du alî di kabîneya paşerojê de jî dê li ser gelekî mijaran hevkariyê bikin. Di nava wan de vegerandina beşeke ji diravên paşxistin, çareserkirina pirzîrêkên mûçeyan, kêmkirina bihaya elektrîkê, kêmkirina bacan, peydakirina derfetên kar ji bo ciwanan û çareserkirina pirzîrêka mamosta û karmendên bi peyaman hene. Di dawiya belgeyê de jî tê gotin ev lihevkirin gaveke stratejîk e ji bo destpêkirina qonaxeke nû ya siyasî li Herêma Kurdistanê ye. Belê her di demeke ku parlamentoya Herêma Kurdistanê dikeve bêhnvedana havînê rexneyên li ser neçalakî û aktivbûna wê jî zêdetir bûne, Yekgirtiya İslamî banga aktivkirina parlamentoyekî ro got divê ew bibe saziyeke bêz ji bo xizmetkirina welatiyan. Di demeke ku parlamentoya Herêma Kurdistanê jê îro ve dikeve betlaneya havînê rexneyên li ser neçalakbûna wê dewamin. Fraksiyona Yekgirtiya İslamî di daxuyaniyekê de banga bilezkirina xebatên ji bo aktivkirina parlamentoyê kir. Serokê fraksiyonê Mustafa Abdullah got, divê parlamento bibe saziyeke bihêz ku karê çavderî û qanûndananê pêk bîne. Wê her wiha desthilat bi xemsariya li hemberî pirzgirêkên Herêma Kurdistanê û jiyana welatiyan tawanbar kir. Ev daxwaz di demekê de tê ku parlamentoya Herêmê ku piştî hilbijartinên cotma 2024 têne yek danişîna sondxwarinê li darxistiye hat. Heta niha tu civên an çalakiyeke qanûnî jî pêk naniye. Li gorî agahiyên hatine belavkirin, parlamenteran di navan nêzîkî 20 mehan de mûçeyên xwe wergirtine, lê parlamento ne qanûnek pejirandîye, ne jî çavdêriya kareke hikûmetê kiriye û ne jî pirzgirêkên welatiyan xistiye ser rojevê. Neçalakbûna parlamentoyê û derînketina avakirina hikûmeta nû jî di nava mijarên herî zêde yên li Herêma Kurdistanê tên nîqaşkirin de cihê xwe digire. Li Şamê xwepêşandanekî hate li darxistin, welatî ajokar û xwendekarên zanîngehê bejdarbûn di wê xwepêşandanê de tişta balkêş ew e ku mîna duruşmeyên li dijî Beşar el-Esed vê gavê li hemberî Ahmed el-Şara têne gotin. Ev xwepêşandan li nêzî geraca dera ya li Herêma Bab Misla ya Şamê ye. Li gor agahiyan ev xwepêşandan piştî biryara parêzgeha Şamê hate ku tê de dibêje geraca dera û Swêdayê ji bo Bab Mesîla bibe Herêma Yermûkê. Ji ber
دوربونا و هر کس لبر و بریار راد به او دخوازه وره بطال کرن. لی دروشمین وان اندخوا پیشاندن ده جیبال کشینه. دم پارتی آمادکاریین پنج امین کنگره مزن آورته آکو و دی ایلون دوره لدار خستن دست پیکر پارتی راگان کو کنگره دی ببد دست پیکا پیواجوه که نو یا گوهرین او و گوهرینه. دم پارتی تکیلداری پنج امین کنگره مزن آورته آکو و 20 ایلون وره لدار خستن گشتنامه یک بلاف کرد. دم پارتی راگان کو آمادکاریین کنگره او سردما نو دست پیکرینه. لگوری گشتنامه پارتی کنگره وکه کنگره گوهرین او و گوهرنه دنرخینه. تی گوتن ده چارچوبیا نیرینا کمارا دموکراتیک او ریاسیامین ده مکانیزمین ریخستنه ده بینه بحث کرن او جبو پیواجویا نو خباتین برفره تینه مشاندن. ده بلگه ده هات دیار کرن کو بریارا آمدکارین کنگره ده جوینا هفبش آ کنگره دموکراتیک آ گلن او دم پارتی ده هاتیه گرتن. لگوری پلانا هاتی اشکره کرن ده نابرا 23 ترمه ده لحفت هرمان کنفرانسین هرمی ده بین لدار خستن. هر وها ده نابرا 20 و 21 طباخه ده کنفرانسا مزن آجنان و ده 22-23 طباخه ده کنگره مزن آ ناوندی ده بین لدار خستن. دم پارتی دیار کرکو پشتی وان قناخان پنج امین کنگره مزن ده نقشریا سردمان نو به اراده گوهرین و گوهرنی دیار بکن. تاوی دانستاندنین تگهشتن یین دنابرا دولتین یکبوین امریکا و ایرانی ده هاتیه امضا کرن دیپلوماسی هینا پیش نکتیه ده دمکه ده کل دوهای هفدیدنین تکنیکی پیکتین ایران جبو دست پیکرنا دانستاندنان داخوازا بجهانینا 5 مرجان کریه تنگاوا هرمز و لبنان وکه خار ناکو که جارکدن درکتنه پیش. پیواجوا دانستاندن یاکو پشتی هفدیتنین 18 هزرانی نابرا ایران او دولتین یکبوین امریکا هاتیه امضا کرن جه ناکوکی هنه. آلیان لپایتخت قطر دوحایه دانستاندنین استا تکنیکی لدار خستن. ده نقاشان ده ترافیکین کشتیوانی یالتانگاوا هرمزی آگر بستک دائمی او بردانا 6 میلیارد دلار هبونین جمدان دیین ایرانی هات نقاش کرن. سروکی پارلمانتوی ایرانی محمد باقر قالیباف دیار کرکو به جه آنینا 5 خالین سرکه یین ده دانستاندنین تگهشتنی ده شرطه پیشین آجبو دست پیکرنیه. قالیباف دیار کرکو اگر داخوازین وان نیم پیک آنین اوی جبو حمو و بجیرکان آمده به. تنگاوا هرمزی یک جخالین هری گرینگ این ناکوکیا دنابرا آلیان ده دمینه. هرچند تهران اصرار دیگه که اوی مافیا خوین سروری ده ریبریا تنگاوی ده بپاریزه جی واشنگتن تقاض دیگه که ترافیکا دریایی یا ناونتوی ده بینا بردوام بکن. دوی ناوبری ده ناکوکی ده درباره مشارین لبنان ده جی دوام دیگه. ایران پیشکتنین لبنانی وکه بشکه یگرتی یا پیمانی دبینه لی امریکا ادعا دیگه که هر دو مجار و پیواجو جهف جدانه. شارداریا گل آکوبانی به هفکاریا دسته جنگه او بجداربونا خواندکارین زانینگه دست به پینگاوک برفره یاج بو پاکشکرنی کریه. پینگاو ده روشا خویا چارمین ده ایروژی لناوا دارستانین کوبانی پاکشی حتا کرن که پرانیا خواه وکه جه گشتاریا خلک باجر تیدیتن. سروکا شارداریا گل آکوبانی الماس رومی بالتی کشین سرگرینگی پاکشی و دبیجه جبو پاکهشتن تن خبات شارداری و تیرکر نبه خواندکارین کو بجداری پینگاوی بونجی داخواز جگل دکن کو پاکجیه بپاریزن آگاین برفرهتر نوچگانی محمد مصطفی رادکینه.
جالی شارداریا گل آ باجار کوبانی و دسته یا جنگه کو دست به حمله کی پاقجی کردن باجار کوبانی. ایروجی کو در باسی ناو دارستان کوبانی بونه گو اف در جه بن وحدان ولاتین باجار کوبانی کو در باسی ورد بن سیران خواه دکن لی مخابن کو اف در پشتیوان سیرانان قریج دمینه لورا ایرو شارداریا گل و دسته جنگه به بشتار بنا زانیگه کوبانی گل کسایت جه سازی دستگاه ریوبری خسر که ایرو دست به حمله کرد ناو دارستان کوبانی دست به پاقجی کرد. وکی شارداری کوبانی تنسیق به دسته اکولوژی را ما وکی حمله که دست بکر بو ارمان جوی حمله جی پاقش بونا باجیره شخوا حمله ابیا هیرو روجا چارمین ام حمله دست بکنه تنسیق به جامعه کوبانی را تکر بو جبو که شاگرد جی تبلی به حمله ببن ما دارستان کوبانی کره هدف نها هیرو تباهی سازی می پانتونا کوبانی تباهی اندام شارداری کوبانی اندام دسته اکولوژی حرکت جن کنگرستا تباهی رول به در که حاضر مجبو که امکانه بن دارستان کوبانی پاک بکش خواه هر کسی که زانه دارستان کوبانی جی هری کو راستجی باجار امبیجن گله کوبانی تیدا نفس دگرش بو کو کار به وره هنه کیلوه در که حتی خواب ببینه هنه کیرونه لی آرمان جمع کو امکان ما پا بکن لی تشتی هانی اساسی جیش بانگا کو امجبونا گله خوابیجن گرسه هر کسی خودی لبه دارستانه در که بیل بجبونا پاکش بونا و دمی ملتی مبتایبتی رو جا اینه تی دمی کوری اینه هاتن خارم امبیشن بخار آنی هات روی جماری خو هر کس دکیس که بخار وگرنه دهاویات که جبنا وجه یعنی بانگام اساسی تن اف بارل سر چند عمال شارداری تیری ناکن عمال که ارکل سر ملیوانا دکنو زیاده تر لی اما آلیکاری گل مجی پیوسته سونگاه پیشنگی کرد که ام ورن ناف دوران ام کوه کمیته ما آوا کرد که اموار ناف داره خواه پاکش بکن خواسته که ماجی که ام یعنی جگل ما هات وا خواسته که یعنی ما هات ناف دوران پاکش کرد هیویا ماجی هر کسی یعنی پاکش بونه بپارزن یعنی ناوندا تندرستی یا زرگان جبر ایریشان نیزی 5 سالان جه خدمت درکتیه ناش جاره کدن هولدان هیا کو جنوب ورم وکران او خدمت پیشکشی نخوشان بکم نخوش کیف خوشن به خدمت کو ناوند پیشکش دیگه او داخوازا پشتگیری کرن ریوبریا ناوند جی بانگا پشتگیریا کارمت او علاوه تندرستی کرن نوچگانی محمد بادری جنیز اویک شوپاند او جه زرگانی رادیکینه یک جخال تندرستی یل نافچه زرگانه یک و جبر ایریشان بهتری 6 سالن جی خدمتی درکتیه تبی جی خدمتی جی درکتیه لی هولدان هیا کو اف جاره کدن بسر نگی خود بکوه و خدمتی جبو نخوشان بکه بنرن ناوندک تندرستیه یا لورجی بریندار هنه براسی اف کسی تیم آگرکوژه اینکو و هول دا هون آگر ومرينن؟ أي نهار وش هذا شاوي؟ لا الحمد لله باشم وضعي من ممتازة وأقول لك حوالي تقنية طبي أزوان شكرينم بخيراوان إيرو دروا أز مرتاح بهم والله أز رحت بهم يعني والله خدمات الليفر شاوي؟ ممتاز والله ممتازة ساعتها وان خوش به تقنية طبي ومرض بل بل سلامات بدو برا سلسليمة سلسليمة مصاغبين بل قالك سباس جبوتج استوى صار اف يك جي نخوش نكو سردانا فين افن ديكريه ما قوتي اف نافن دنافا شرين كل هرمي قالك زيان ديتنا يعني بنرن اف اوضيا لزقينه يا عاجله دريه هاتيه فكرن لي بحوجداريه اليكاريه نهاو كما قلت دنافا 6 سالين در باسبوي ده دريه و جبر ایریشان هاتبو گرتن نهاجي امي بزانه بن بيروشا فينا وندي چيه بحوجداريا چيه يكجي اندامي ريفبريا فينا وندي بمريا مالا واوا صعب خدشتغلتي نهم تخوازم بزانه بن روش ليفر چيه كرت كرمانجي ايرو حوجداري چه هي ليفر خدي اهل وسهلا وشي جور خدي رو شافر زيده يعني نقلكي يعني هم بتعبي خد بينقش خرابيه تشتكلي تنيب من هاتنا ما نفع عندي بري خارج الخدمه بو
خودي يعني قال لك غرادي كيمنا متخازن انه دعم جمر ورج منظمات هيئات صحوان انه بيدراق شي بظبطينن چند سال گرتی بو دریوی؟ بر 5 سالي قديا قرتي بو جبر شر ويران بويت دربلي كتير الدرب لي كتي وهم جاوي خدمين قش خرابه يعني شباكه ما شباكه ما درينا معنا لي تنيب من هاتنا بله بینرین هجام لبردگیجین داویا بلتنا خود بجین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و هر شاد و بختار بین